Kasing Samla Catholic Sub-District Thenroit ke Bahab Port Jongsha Parish, haga katnya utrik ke lalengkot arjar arpusan. Kala ais ngobhai kuwe ke ying ke beladap penchna thamai syakalong ying jingkong liska mukhem ki basyong basa mau persyong. Yakini ke ying thamai la penchna ngobhai da Kasing Samla Catholic Sub-District Thenroit, haga jingalam jing President Ibanson Lawai bat i General Secretary Resort Nong Spong. Haga sengi belit IT kini ke ying la donlang ipadar Anthony Maria Joseph CSC Assistant Parish Priest, Sister Petiwar ki advisor irang ba balang irang ba shnong jong shnong mau persyong kilong kemi kilong kepa bat kisamla jong ke sub district Thenroit. Kumba kalong tenga pun pau ka jisungu yo blade track da na do ko danut kumba ka sam san pro ar kat khat ka khandai ga ong ngan ai ngu emi chunom na ka banta ba milale ngan pan pana hakman upa chumi ku blai be milong au trai na ban ten ha uran lut kila bau trai ulong ken rat ba yangi chuke temata ifada bat habab haban ya sister wang hajan rayang rayang kham hajan kham hajan rayang sab mari ribon tiga berkata temata itra jogi ke ye sabli ya kan bani ya tengah seperti bedam जान की शकरी जुमे कि वह शों कि वह सा हा कने कहीं बतमाई बात कि वह पान ये कि जिंकर कुछ जुमे तो लोग मामे जैसे मिलन तो सारा कट बदली चौकी है कसन जुमी इनकी सेंबरा की बकला जो आए बकिटो की बिशों